Ake ngiqale ngimxwayise nje bafethu ngo-TikTok. U-TikTok uyingozi bafethu, unomoya wawo engingazi noma ulawula emkhathini, kodwa khona ukhona lo moya olawula u-TikTok ngoba abantu bake bangena ku-TikTok baba ezinye izinto, bavele bekuthuke nje singekho isizathu. Ngisho ungayiqamela ikhanda bazokuthuka. Mina baye bangithukela ukuthi ngithe ukhona uJesu. Ngayisiza into eyodwa ngoba ngavele nga-delete ama-comment. Oqinisekisa ukuthi uma ungena ku-TikTok uyawavala ama-comment noma uyi-delete inhlamba, kodwa ungazami ukuphendulana nabantu ngoba uzozakhela izitha, nigcina senizitha ngempela. Kodwa-ke namhlanje-ke ngizokhuluma ngesinye nje isihloko. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi likhona izulu lomndeni futhi likhona izulu likaNkulunkulu. Lamazulu lawa awahlangani. Angazi noma abantu mhlampe bake baqondana nani nesimo la khona bebona umuntu ephunyelwa umphefumulo. Angazi noma abantu abaningi kodwa bakhona sebeke bayibona lezo zimo lezo. Isikhathi esiningi umuntu uma ephunyelwa umphefumulo noma esehamba emhlabeni uye ekhale ngokuthi usebona abantu bakubo abangasekho, esho ethi osibani bani bazomlanda, esho abantu abangasekho emhlabeni, bese uthola ukuthi useyadlula emhlabeni. Omunye-ke mhlawumbe uthole ukuthi ubekholwa, ukholwa mhlampe uthole mhlampe umuntu osindisiwe kanje ongahambisani nedlozi. Ukhona nje engake ngamuzwa uthisha wayeke wayesifundisa uthi kwafika kuyingilosi zithi zizomlanda, kodwa ayisithi le enye ngoba singakafiki isikhathi sakhe bazophinde bemnike ithuba futhi ephinde ephile, kodwa khona mase kufika isikhathi sakhe bazoza bezomlanda. Umuntu owayesindisiwe lo engahlanganisi lutho nedlozi futhi engabonanga bona abantu bakubo, bebona ingelosi. Ngiyazi khona abangeke beyikholwe indaba yakhe kodwa mina ngiyayikholwa. Kusukela lapho ngathi uma sengihlaziya ngibuka kanye kanye nabantu nje uthole ukuthi abakholwa ukudlula kwabo emhlabeni, uthole ukuthi bathi balandwa abantu bakubo abangasekho. Ila engabona khona ukuthi likhona izulu lomndeni futhi likhona izulu likaNkulunkulu futhi lamazulu awahlangani. Uyabona nje umuntu osuke efe ekholwa akayi ezulwini lomndeni, umuntu ofe ekholwa uya ezulwini likaNkulunkulu futhi akabi idlozi. Bese kuthi umuntu ofe engakholwa vele akayi ezulwini likaNkulunkulu, uya ezulwini lomndeni futhi ulandwa abakubo laba nabo abafe bengakholwa abahleli ezulwini lomndeni. Mhlawumbe kuzofanele ngiyichaze-ke le izulu lomndeni ukuthi izulu lomndeni liphi. Izulu lomndeni likhona khona la emhlabeni. Lezi zindlu zabadala esithi siyazakha sizakhela abantu abangasekho amaqhugwane, izulu lomndeni lelo. Imoya yalabo bantu leyo isuke ilapho. Nawe futhi uma usuhamba emhlabeni njengoba ukhuluma nabo nje ukuleyo ndlu leyo, lelo qhugwane lelo, imoya yabo ngoba isuke ilapho nje, nami usuhamba emhlabeni ufa uyohlala nabo lapho, uphile le mpilo le abayiphilayo. Njengoba uyubone nje bethi bafuna ubagayela utshwala ubenzele ini nani nani imisebenzi, leyo nto leyo into ekhona, basuke bekhona behlezi lapho. Yonke into eyenzakalayo besuke beyibuka, imoya yabo ilapho. Nawe futhi uzofa uhlale nabo ube lapho. Kodwa umuntu ofe waya ezulwini likaNkulunkulu akabi idlozi futhi umoya wakhe awuhlali lapho, uya ngqo, uqonda ngqo ezulwini likaNkulunkulu. Yingakho nje enkonzweni yethu yobuNazaretha ngicela ukungayivezi ukuthi le nkulumo yavela kubani, kodwa enye inceka kaNkulunkulu yathi uma kwenzeka umuntu edlule emhlabeni, ikakhulukazi okholwayo, asomnikelele ukuthi elandwe ingilosi ehambe ezulwini likaNkulunkulu ngoba umphefumulo womuntu uyaduka uma esefile. Kuyenzeka uthole ukuthi umuntu ubekholwa kodwa uma esehamba emhlabeni umoya wakhe uduke ungabe usayi ezulwini, uthole ukuthi uya kwelinye izulu. Kunenye nje indaba yenye intokazi eyafa ikholwa kodwa umoya wayo waduka isifile yahamba yaya ezulwini lezinja. Ngeke ngichaze kakhulu leyo ndaba ngoba indaba ende kakhulu, kodwa nezinja zinalo izulu. So kufanele bazi abantu ukuthi izulu alilodwa, amazulu maningi, kodwa futhi ekuphileni kwakho kuya ngokuthi impilo yakho uyiphile kanjani usesemhlabeni, bese uya kuleli zulu obulisebenzela ngesikhathi usaphila.